Nā, kua puta he kōrero I te Premier e ki ana, kāore e pai ana ki a ia, kia kōmitimiti hia, kia ngaro rānei ngā hōtaka tautohito o te ao Māori I runga I te reo tātaki nei. Ahakoa, ko te rautaki a tana minita Ananaia Mahuta e ki ke ana, me ko tahi anake te ratonga karere, ko taua ratonga me tū ki whakaata Māori. Aneira a te rina kōwhai. Ko nei ngā hōtaka kawe pūrongo ka whakakorea ki raro I te tono a te minita whakawhanake Māori, Ananaia Mahuta. I'm not responsible for marae and Te Karere because that's in the public broadcasting space. What I am responsible for is the Māori media sector getting ahead of where the trend is going. Ko te aronga te minita, kia kotahi noi ho te ratonga kawe pūrongo ki whakaata Māori, e mahi reo irirangi a iwi ana. Engari anō, mo te Premier, a Jacinda Ardern. What we've put out there is a clearinghouse for some of that collection and work. It does not mean one news program only, and we should be really clear on that. I te hōtaka o Q&A, ka whakatau te minita tuarua mo te pāpāho Māori, kaore anō ia kia whakawhitiwhiti kōrero mo te tono. You know, I don't think we're there yet. I don't think we're there yet. I think that our minister has put up a paper that is provocative, that's upset a number of people in the industry. The Māori caucus and the minister need to come to the party in terms of adequately funding Māori broadcasting. And I've said this time and time again. Hei tā te tumu whakarai ōmua o whakaata Māori, me te kaihautu o te tari Māori ōmua, e tino kite ana ia I ngā hua. The call for more collaboration is, long overdue. Potentially having more collaboration between regional radio news reporting and a central hub, whether that be Māori television or otherwise, but that seems to me to be a good choice. Hei te rua te kaumā ono o pipiri, ka kati ai te wā ki te tāpai tono mo te nukuhanga I te ao, pāpāho Māori. Te rina kōwhai, Te Karere.